Namakuru atugiraho yemeza neza ko umutwe wa M23 wongeye guhangayikisha ku buryo bukomeye cyane igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC nabo bafatikanya nyuma yuko ibitero bitandukanye byagiye biba benshi bakabifata nk'ibisanzwe. Intare za Sarambwe zongeye gukubita zitababarira ubu tuvugana icyitwa DU4 cyangwa se D4. Izi ni systeme zisanzwe zirinda ikirere ndetse zirinda umutekano. Ngira ngo murabizi ikoranabuhanga ryageze mu gisirikare ku buryo usanga hari systeme zitandukanye zishobora kurinda ikirere ku buryo drone n'ibisasu bishobora kuza kuraswa muri icyo kirere bishobora kuza gukumirwa ndetse bigahita bimirwa bikaneterezwa ku buryo bukomeye cyane kaho nta byarashwe bigashanyagurwa bikagirwa ubureti. Ubu tuvugana icyitwa D4 ni systeme ikomeye cyane yarindaga ikibuga cy'indege cya Kisangani hariya mu ntara ya Chopo. Ubu tuvugana ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Iyi systeme yose aho ikoreshwa mu gisirikare cya leta ya Kongo M23 yamaze kuyangiza nkuko bitangazwa. Noneho leta ya Kongo yashyize yemera ko yakubitiwe ahareba inzega n'igisirikare cya M23. Ibinyamakuru rutura byose byamaze kwandika kuri iyi nkuru ndetse byemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze gutungurwa ku buryo bukomeye cyane aho M23 yarashe ububwirinzi bw'ikirere bwo mu bwoko bwa D4 kugeza kuri ubu ngubu bikaba bisa nkaho ubuyobozi bwa Kisekedi buri mu kangaratete nkuko bigenda bitangazwa. Namakuru avuga neza ko ubu tuvugana rero ubwirinzi bwa D4 wabuconnectinze systeme zirinda ikirere yaba hano Kisangani mu ntara ya Chopo. Ngira ngo urabizi neza ko ikibuga cy'indege cya Bangoka ahangaha ni Kisangani niko benshi bahita mu ntara ya Chopo. Ahangaha hamaze gusenywa ku buryo bukomeye cyane M23 yari ikurikijeho kuba yaharitura ndetse ikaza gusenya systeme ya D4 irinda ikirere. Abari hakurya za Warikare, abari mu bice hafi na Rubaya, ndavuga ibirindiro by'ingabo za leta ya Kongo mu birometero bigera kuri 62. Aha ni kure cyane uturutse za Rubaya. Aha hose ngo ubwirinzi ndetse na za Kinshasa bwamaze kwangizwa kubera ko buba buri systeme imeze nka Siri. Ubu tuvugana bisa nkaho ikirere cya Kisekedi ndetse na Kinshasa muri rusange hambaye ubusa, warasayo yabasiga abacyucyuye. Byagenze bite? Ese M23 yabipanze ute? Iyi systeme mu by'ukuri irinda kuraswa ni gute yo yarashwe ubwayo? Ubusanzwe iyi systeme ifite ubutumburuke igomba kurindiraho ndetse igomba kuba ikontoreraho ikirere. Abayirashe bayegere ndetse bayirasa ku buryo bukomeye cyane batifashishije izi drone ndetse aho bakoresheje imbunda ziremereye cyane zirasa amarokete. Ni inkuru zigezweho turi bukubwira, ariko uraza kwihanganira ikijyanye n'ijwi ritarimo rivuga neza bitewe n'iyi nkuru itugezeho tugahita twihutira kuyibagezaho aho duherereye aka kanya ndetse hakaba humvikana ibimeze nk'imiyaga, ariko muraza kumva inkuru nyamukuru nyine ndetse biraza kugenda bikosoka nkuko byamaze kugenda byumvikana. Ndakubwira neza rero ko ubu tuvugana iyi systeme y'ubwoko bwa D4 ndetse yamaze kwangizwa. Ubu tuvugana ngiye kukwereka impamvu zigera kuri enye Kisekedi n'ingabo ze bakwiye kumakinga attention ndetse bakagira tasi ikomeye cyane muri iyi minsi mu gihe batarabona indi systeme yo kurinda ikirere. Ubu tuvugana intambara zigezweho zose na M23 ngira ngo murabizi mu mujyi wa Goma ifite ubwirinzi bw'ikirere ndetse yamaze no kuba yakurura ubundi bwirinzi bugendanwa buba buri ku bimodoka bimeze nkaho ari tanka z'intambara. Ibi twabibabwiye mu nkuru yatambutse. Ubu ngubu rero hagezweho ikimeze nkaho ari ubwirinzi bw'ikirere bitewe n'uko intambara yajemo tekinoloji hakoreshwa amadrone ndetse n'ikirere kurusha ku butaka. Ubu tuvugana rero bisa nkaho Kisekedi aba ari mu nzu yo hasi cyangwa se mu nzu muri safe house, mu nzu zo munsi y'ubutaka kugira ngo yirindweho kuba yaraswaho n'izi drone. Benshi bemeje neza ko M23 mu kurasa izi drone bifite target yuko ibishobora guhita bitangira kubombarida ku buryo bukomeye cyane ahaherereye bamwe mu bayobozi b'iki gisirikare cya leta ya Kongo yifashishije izi drone, kuko nta bwirinzi biba bisa nkaho ari nko gusakambura inzu imvura ibigomba kugwamo uko byamera kose mu gihe yabiguye. Ubu tuvugana rero bisa nkaho Kisekedi nawe ari hanze kubera ko ubwirinzi bwa D4 nkuko tubikesha ibinyamakuru
bikomakomeye byandikira ku butaka bwa hano muri Kongo ndetse no ku butaka bw'u Rwanda bisa nkaho bwamaze kugenda bukomprima, ndetse na leta ya Kongo yamaze kwerekana neza ko M23 yifashishije ibibunda biremereye cyane bya BM24 Combat byamaze kugenda bisenya ubu bwirinzi. Hagaragaye ikimeze nkaho ari ikintu cyubatse nk'ikimodoka kiriho ibimeze nka anteni n'iminara bikomeye cyane byamaze kuba bicikagurika ndetse byasenyaguye ku buryo bukomeye cyane nk'uko byagiye bigaragazwa. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo basa naho bamaze kuba birukira mu ndake kuko bavuga neza ko ubigikurikiye hari ugutungurwa n'ibitero bya za drone bikomeye cyane bya M23 bibagiraho aho bari hose nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Ubu tuvugana ubwoba ni bwose M23 yamaze kwa advancinga niba ikirere cyambaye ubusira profita ibacaneho umuriro mu gihe izi systeme kuzestra ndetse no kongera kuzikora biba bisa naho bigoye ndetse binahenze. Tshisekedi rero ubu tuvugana yananiwe guproteja ubu bwirinzi kugeza ubwo buje kwangizwa ku buryo bukomeye cyane, mu gihe benshi cyane batangiye kugenda babyegeka kuri bamwe mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bagombaga kuba bari gukavaringa ibi bice ndetse baje gutungurwa ku buryo bukomeye cyane. Ubundi aherereye iyi systeme abagomba kuba harinzwe kurusha ahandi hantu hose kuko uwaharasa uretse ko ashobora kuba hegereye ubundi kwarasa ntabwo bikunda kuko ni systeme nyine ihangana n'ibisasu ariko akenshi biturutse mu kirere yaba ibya drone ndetse n'ibindi n'amaroketi atandukanye. Abaharashe rero bivugwa neza ko bari bahegereye ndetse bahareba ku buryo bisa nkaho ari ibintu byari byapanzwe. Ese hari umugambanyi muri FARDC? Ibi nabyo turaza kugenda tubimenya kuko leta ya Kongo ntabwo iragira ikibivugaho uretse kugambana ndetse nta n'ikindi iragira aho itangaza uretse kuvuga neza ko yamaze kwangirizwa ubwirinzi bw'ikirere bwo mu bwoko bwa D4. Ibintu birakomeye cyane, ni ikikango ikinshasa n'ubwoba bukomeye cyane. Ubu tuvugana bivugwa neza ko abajenerali bakomeye bose bari kubarizwa mu ndake mu rwego rwo kwirinda kuba baraswaho na drone ku buryo butunguranye. Tshisekedi nawe bivugwa neza ko yarari ahasanzwe akorera akazi mu ngoro y'umukuru w'igihugu Kinshasa mu murwa mukuru. Akimenya iyi nkuru bahise bamubwira neza ko batamenya icyayikurikiraho agomba kwidengesera ndetse agatangira kuba yakifashisha safe house mu gukora akazi ke ndetse akaza kwirinda ingendo za hato na hato kuko ashobora gutungurwa mu gihe iki kirere kitaratunganywa ngo ubwirinzi bushya bwongere kuboneka. Ni operasiyo ikomeye cyane, operasiyo karabutaka wa M23 yongeye kwigabiza ibi bitwaro. Bivugwa neza ko abasirikare b'u Burundi bari baprotokoye cyangwa se bayoboye bakoreye korutege izi ntwaro ziremereye cyane. Ibi bitanka by'intambara bigera kuri 3 byari bishoreranye, benshi barebaga ibisasu biziritseho hejuru bakibaza aho bizaraswa. Neza bumvaga neza ko hashobora kuba hagiye guhita hahinduka amatongo. Ibi kandi ntabwo byari kure y'ukuri, ahubwo M23 yakoze operasiyo ikomeye cyane ibasha kubihagarika ndetse biburizamo nk'uko benshi cyane bamaze kugenda babibona. Namakuru agaragaza neza ko igisirikare cya M23 cyakoze akazi gakomeye cyane ko kuburizamo ibi bitero ndetse bisa nkaho byari ibitero bikomeye cyane byateguwe, ariko M23 yateze ambush ibi modoka by'intambara itirasa byihuse cyane ikoresheje imbunda ziremereye cyane. Abari ba protocol izi ntwaro nuko abari bari muri ibi modoka by'intambara babitwaye bo byari byoroshye, nta kundi guhitamo, bagombaga gusohoka bamanitse amaboko. M23 kandi bivugwa neza ko yahise ishimuta ibi bitwaro, ariko bitewe n'imirwano yahise habera bivugwa neza ko ikimodoka kimwe cy'intambara cyari kiriho ibi bibombe biremereye cyane nk'uko byagiye bigaragara, bisa nkaho cyamaze kuba gitwikwa n'ingabo za leta ya Kongo kugira ngo kitaza kugenda gishimutwa hamwe n'ibindi. Bivugwa neza ko M23 yarenganye ibi bitwaro ndetse bikagaragaza neza ko yari yamaze kwitegura, isa naho ifite amakuru kuri buri kimwe kiri guturuka hakurya ku butaka bwa Kongo ndetse n'u Burundi, dore ko M23 izi nzira isanzwe izizwimo mu kuhategera mbushi ku buryo bukomeye cyane. Intwaro z'intambara zituruka ku butaka bw'u Burundi aha zishikira ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye. Tshisekedi akaba ariho azinyuza zikaza zigaragiwe n'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo, ndetse ibintu bigaragara neza ko bisa nkaho iyo zikinjira kuri uyu mupaka wa Kavimvira M23 bifite amakuru kugeza zigeze aho igomba kuza kubatangira
kugirira. Ni inkuru zateye ubwoba igisirikare cya leta ya Kongo bitewe n'izi ntwaro. Nk'uko bigaragara ni ibitwaro biremereye cyane ndetse bishobora kurasa mu bivunge by'abasirikare ahantu ibintu bigacika. Ibi kandi bigaragara nka bimwe biraswa ku musozi neza ugahinduka inkangu. Ubu tuvugana biri kubarizwa mu defense za M23. Nagahinda gakomeye cyane ku gisirikare cya leta y'u Burundi na leta ya Kongo. M23 ibafashe izi ntwaro nta n'ikibombe na kimwe bakoreshejeho, ndetse bisa nkaho ari ibintu byari byarateguwe na M23 isa naho yumviriza amakuru y'ubutasi ku buryo bukomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo n'ubundi mu minsi ishize Tshisekedi yatangarije bamwe mu bayobozi bakoranye inama ko M23 yagiye yumviriza binyuze mu butasi ndetse na systeme bataramenya, ikumviriza amabanga yabo ndetse ikaza kugenda imenya ibyo bari gupanga ndetse n'ubwino bwabo. Benshi bemeza neza ko bishobora kuba ariko byagenze niba koko hatarimwe abagambanyi mu gisoda cy'u Burundi cyangwa mu gisirikare cya leta ya Kongo bahereza M23 amakuru. Ni ibintu byagaragaye ndetse benshi bavuze neza ko byateye benshi cyane kwibaza uko iyi operation yateguwe ku buryo M23 iza gutegera izi ntwaro mu bice n'ubundi dasanzwe kontrola. Bisa nkaho yari yamaze kwitegura ndetse yabipanze kandi kabikora ku muvuduko udasanzwe, kuko kurasana kwamaze iminota itarenze 20 gusa n'ubundi uretse indi minota igira nko ku 10 aho M23 yageze ikitambikwa n'imodoka. Bivugwa neza ko ari ikamyo yari hatambitswe n'igisirikare cya leta ya Kongo kugira ngo M23 ize guturukwa inyuma ndetse izi ntwaro ntize kuzitwara. Ibyaje gutuma nimwe muri izi mbunda ziremereye cyane cyangwa se zitanka z'intambara itwikwa bayiturutse inyuma. Ibi kandi byahise bikemuka M23 yitwarira intwaro bitayigoye. Ubu rero ubwoba busigaye ni bumwe, ni ukwibaza ingabo za leta ya Kongo ziraza kubaho gute zihangana n'ibi bitwaro biremereye cyane zari zizaniye, maze bikaza kurangira aribo bagiye kubirashishwa. Nagahinda gakomeye cyane. Bivugwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yahamagaye igitaraganya perezida wa Kongo amubwira ko yakiriye raporo ituruka ku basirikare bakuriye urugamba ku ruhande rwe ndetse ku butaka ariko bw'u Burundi, bamubwira neza ko bahuye n'isanganya intwaro zashimuswe ndetse M23 yazitambitse ikaba yamaze no kuzicakira. Benshi bahise bavuga neza ko uyu murongo wa telefone bavugiragaho waje kugenda wumvikanaho amajwi y'abandi bantu bataramenyekana. Bivuga neza ko bashobora kuba aribo bagize uruhare rukomeye cyane mu kuba izi ntwaro zanyuruzwa, ariko benshi bivugwa neza ko babarizwa mu gisirikare cy'u Burundi. Ibi rero biravugwa neza ko ubutasi bw'u Burundi bwamaze kugenda bukurura amajwi ya bamwe mu basirikare babo bakuru. Byemezwa neza ko aribo babashije kugambana izi ntwaro zikaza gushyirwa mu maboko ya M23. Nubwo habaye imirwano ariko bisa naho hari ibintu byari byiteguye ku buryo bukomeye cyane, kubureye ko M23 ntabwo yigeze igorwa ku buryo bufatika, kuko izi ngabo za leta ya Kongo ntabwo zigeze ziba na backup cyangwa se ubufasha buturutse ku ruhande, ku buryo M23 yagombaga gushimuta izi ntwaro neza nk'izatse abasivile. Nagahinda gakomeye kuri ubu. Biravugwa neza ko Tshisekedi nta yindi shu afite nyuma yuko muzarubajya drone ze zo mu bwoko bwa CH4 zamaze kugenda zihanurwa. Nanone muri Kivu y'Amajyepfo amamodoka y'intambara biremereye cyane byamaze kugenda bimwamburwa. Agahinda gakomeye cyane kuri Tshisekedi n'ingabo ze, mu by'ukuri bakomeje kugenda baburira epfo na ruguru. Urugamba aho rugeze ubu ngubu ni hahandi umwana rero nyina ntiyumve nk'uko bamwe bagenda babivuga, ariko kandi bamwe bemeza neza ko iki ari cyo gihe cyiza kugira ngo Tshisekedi yemere ace bugufi asabe M23 kuba bakicara ku meza y'ibiganiro, kuko urugamba rwaramutsinze diplomasi ndetse na politike naho baramutsinze, uretse ko nta na kimwe asigaranye kugeza kuri iyi nshuro. Uko amarira ari yose kuri perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo watanze itegeko ku basirikare be ryo kwataka ku buryo bukomeye cyane, ndetse ngo aho bifuzaga gusubirana ibice bya Rubaya bisanzwe bibarizwamo amabuye y'agaciro, ibintu bitabakundiye na gatoya. Ibintu ntago byoroshye. Nanone ndahita nkujyana hafi n'umujyi wa Goma, haravugwa ibitero biri gupangwa neza n'icyo benshi bise itsinda ry'ingabo ngo ribarizwa muri parike ya Virunga. Benshi bamaze kumva amasasu makeya avugira muri iyo misozi, ariko byamaze kumenyekana neza ko intare za Sarambwe zamaze kubasangayo zikabacucumirayo ku buryo bukomeye cyane. Ibyemezwa neza ko
ko nta kongera kumva amasasu yumvikana muri iyi misozi ya Virunga, aho bivugwa neza ko ari FDLR ifatikanyije n'ingabo za leta ya Kongo bageragezaga kumanuka bagerageza kuza mu nkengero z'umujyi wa Goma, ariko baza gusanga muvoma yabo yose irazwi ndetse bahita bacanwaho umuriro ku buryo bukomeye cyane, aho binavugwa neza ko M23 yakoresheje ibikompura biremereye cyane kugira ngo ibakubite ndetse ibatwike batatanye. Ibi ndabikubwira ndite nanakujyana muri Kivu y'Amajyepfo neza hafi n'umupaka w'u Burundi na Kongo, ahongeye kubera imirwano ikomeye cyane ibyaje gutuma hagaragara imirambo y'abasirikare batandatu b'igisirikare cy'u Burundi. Ibintu birakomeye cyane na Minembwe hakomeje kumvikana ibiturika biremereye cyane, twirwaniye ikomeje guhagarara mu birindiro byayo, bisa nkaho ingabo za leta ya Kongo zananiwe kuri iyi nshuro. Ikaze nkubwire byinshi cyane, ni inkuru rero zisobanura ko igisirikare cya leta ya Kongo cyabashije gukora ibitendo karabutaka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubu tuvugana M23 binyuze mu itsinda rikomeye cyane ry'abasirikare bayo bashinzwe gukoresha ibijyanye n'ikirere, ndetse ubwo birumvikana n'abagurutsa drone kandi bashobora no kuzihanura no bifashishijwe muri tekinike idasanzwe. Bivugwa neza ko ariyo guhanura izi drone zo mu bwoko bwa CH-4, drone mbi cyane ku rugamba. Izi kandi zitandukanye na drone zisanzwe zikoreshwa zo mu bwoko bwa kamikazi, zimwe bazirikaho ibisasu zikaza maze zikabituritsa zigaturikana nabyo. Izi so siko bimeze, izi ni drone ziza zigakurura amakuru, zikaba zarekura ibisasu biremereye cyane, ibibombe, ndetse zigafata namwe mu mashusho n'amajwi, aho ziba zishobora gukoreshwa mu buryo bugera kuri bune butandukanye, yaba kwataka, ubutasi, ndetse no kurasa umwanzi, gukurura amashusho n'amajwi. Ibi byose bakaba babikoresha izi drone. Aha rero niho M23 yatangiye isomo rikomeye cyane, hanura ebyiri muri zo hano Rubaya, ibintu bihita bicika. Ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo gisa n'icyamaze gucika umugongo binyuze mu matangazo yagiye agaragazwa, aho benshi bemeza neza ko ari agahinda gakomeye cyane muri iki gisirikare nyuma y'uko izi drone zifashishwaga zimaze guhanurwa. Agahinda benshi bavuga neza ko akenshi gafitwe na Tshisekedi kugeza kuri ubu ngubu, usa naho yamaze kujya kuri pressure ku buryo bukomeye cyane. Imirwano yo irakomeje, benshi baragaragaza neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ibi yari yabikoze mu kugira ngo ingabo ze zize kugira imbaraga zikomeye cyane zice ku butaka no mu kirere maze zatake M23 muri ibi birombe bya za Rubaya ndetse n'ibindi bice bashaka kwigarurira, ariko bisa naho bitabakundiye na gatoya. M23 yamanuye izi drone zirashya zirakongoka neza nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. Nta mapiese y'izi drone washoboraga kubona uretse uduce ndetse n'ubuvungukira, gusa abazibonye zihanuka bo bitewe n'uko izi drone aba ari nini babibonye ndetse bakoma amashyi bavuga neza ko iki ari igitego kindi M23 yongeye gutsinda iki gisirikare cya leta ya Kongo. Induru zirimo ziravuga rero, benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye kugaragaza gucika intege nyuma y'uko izi drone zihanuwe. Ubu tuvugana Rubaya umutekano ni wose, amahoro arahinda, ndetse bisa nk'aho igisirikare cya leta ya Kongo kwatakisha intwaro zo ku butaka muri ibice byabaguye bitewe n'amadefense akomeye y'igisirikare cya M23, dore ko hamaze no gushyirwaho amabariyeri. Nta musirikare w'igisirikare cya leta ya Kongo ushobora kuza kubona uburyo bumworohera bwo gutambutsa ibikoresho ndetse n'ubundi bufasha ashyira bagenzi be basa n'abagotewe muri ibi bice. Ni agahinda ku gisirikare cya leta ya Kongo kugeza ubu. Ibintu rero ntabwo byoroshye. Nanone biravugwa neza ko FDLR na FARDC zaturukaga muri parike ya Virunga, zivugwa ko byari bigiye kuba ibintu bibi cyane mu batuye mu nkengero z'umujyi wa Goma, kuko humvikanye amasasu menshi cyane, ariko benshi baje gutahura ko ari intare za Sarambwe zari zamaze kujya kuzibira ndetse no kuburizamo ibi bitero bikomeye cyane bya FDLR n'izi wazarendo byaturukaga hariya muri parike ya Virunga bafatikanyije n'ingabo za leta ya Kongo. Amasasu yavuze iminota 30 gusa, benshi bemeza neza ko imbunda mu minota 15 ya nyuma zavuze zisa naho ziremereye arizo zarangije aba ba FDLR ndetse n'aba FARDC bari bamanutse baje kuhungabanya umutekano w'abaturage batuye mu nkengero z'umujyi wa Goma uturuka kuri iyi parike ya Virunga. Ibi rero byagaragaje neza ko M23 iryamiye amajanja ndetse ikomeje kugenda yihanangiriza ku buryo bukomeye cyane izi ngabo bahanganye ku rugamba. Ndakubwira neza ko nanone muri Kivu y'Amajyepfo ubwo niho twageze hari kuvugwa imirambo y'abasirikare b'Abarundi. Si inshuro ya mbere si ya kabiri Abarundi imirambo yabigaragaye hafi n'umupaka, benshi bakibaza ababishe, aho bamwe bavuga ko ari M23 abandi bakavuga
bakavuga ko ari amadubu, ndetse benshi bagakomeza kwibaza kuri ibi. Igihari ni uko imirambo y'abasirikare b'abarundi igera kuri 6 yagaragaye, ndetse abaturage bayifotora. Ibintu byababaje cyane leta y'u Burundi. Ibikomeza kugenda bivugwa neza ko ibijyanye no kurunda abasirikare kuri ubutaka bwa Kongo byo bikomeje kugenda bibagaterera nzamba. Ni mu gihe abarundi bo bongeye umubare w'abasirikare kuri ubutaka, nubwo perezida w'igihugu cy'u Burundi atabivugagaho rumwe n'abo bayoborana iki gihugu. FARDC binyuze mu itangazo ryasohorewe i Kinshasa baratabaza bavuga neza ko M23 yabatunguye, ndetse ngo ikabagabaho igitero gikomeye cyane kuri iki kibuga cy'indege cya Bangkok cyangwa se cya Kisangani, bitewe nuko uhitanga mu ntara ya Shopo ibintu bisa naho byongeye kudogera mu buryo butunguranye cyane. Hari hashize iminsi igera kuri 4 mu by'ukuri ahangaha havugwa gucengerwa ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya Alliance Fleuve Congo, izi ngabo za M23, ndetse benshi ntibaze kugenda babiha agaciro. Byaje guhabwa agaciro nyuma y'uko leta ya Kinshasa isohoye amatangazo agera kuri 2 atabaza amahanga, andi amenyesha abaturage ko ikibuga cy'indege kitakiri gukoreshwa by'agateganyo bitewe n'ibitero bikomeye cyane byamaze kuyibasira by'igisirikare cya leta ya M23 cyangwa se igisirikare cy'inyeshyamba za M23. Ahangaha rero M23 ikomeje kugenda ikora ibishoboka byose, nubwo benshi bakomeje kugenda bavuga ko ari inyeshyamba zo zatangiye kwiyumva nka leta. Ni nayo mpamvu rimwe na rimwe umuntu aba ashobora gusanga yisanze yabise leta, kandi mu by'ukuri ntabwo ari igisirikare cya leta. Izi ni inyeshyamba ziharanira uburenganzira bwazo muri rusange, zamaze gutanga isomo rikomeye cyane rero ku gisirikare cya leta ya Kongo FARDC, kugeza ubwo Tshisekedi noneho yongeye kuboroga atabaza ibiraza gushyirwa kurinde, noneho gutungurwa gukomeye cyane. Ubu tuvugana iyi nkuru ndaje nyigusesengurire nkubwira uko byagenze kugeza ubwo Tshisekedi ndetse n'ingabo ze i Kinshasa basohoye amatangazo, ndetse n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga kikaza kuba gihagarikwa. Ariko ndakubwira nanone ko ataraho nyine hari kubera ibitero. Ni nyuma y'imirwano imaze iminsi ibera hariya mu Kivu y'Amajyaruguru, neza za Rubaya hafi n'ibirombe ndetse n'inkengero zaho, ndetse no mu isantere Rubaya ahasanzwe hazwi ndetse hakungahaye ku mabuye y'agaciro. Ubu ngubu tuvugana hongeye kuraswa ibibombe biremereye cyane n'ingabo za leta, aho bivugwa neza ko ahazwi nko ku guest house ya Joseph Kabila hongeye kwibasirwa ku buryo bukomeye cyane. Ni drone yongeye kuharasa ndetse ikarasa no mu baturage, ndetse benshi bavuga neza ko iyi drone yarashe n'ikibombe mu isoko hariya neza. Ibintu byaje kuba nkaho ari ibintu bitunguranye cyane. Benshi baribaza impamvu Tshisekedi n'ingabo ze bakomeje kumisha ibi bisasu. Ndakubwira icyabaye nyuma y'uko izi ngabo za leta ya Kongo zirashe mu isoko ndetse hariya za Rubaya, ibintu bikaba byicurikiye kuri Tshisekedi kugeza ubu. Ni inkuru zigaragaza neza ko igisirikare nyine cya M23 cyongeye gupanga umupango bucece, ndetse kiza kwinjirira ku buryo bukomeye cyane, kimenya amakuru n'imbaraga ziri ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Aha turakoresha Kisangani kuko niryo zina abantu benshi bamaze kugenda bamenyera. Ahangaha rero mu ntara ya Chopo, ahangaha kuri kibuga cy'indege cya Kisangani niho M23 yaje kongera kugaba ibitero bikomeye cyane, ibitero bikoranye imbaraga z'umurengera nk'uko ababibonye babyemeza. Amakuru aturuka hariya rero aremeza neza ko ubu tuvugana ikibuga cy'indege cyafunzwe mu buryo twakita ubw'agateganyo, ndetse n'igihe kizafungurirwa kitaramenyekana. Ibi byahise bishyirwaho n'igisirikare cya leta ya Kongo. Nubwo bimeze bityo, M23 iki kibuga cy'indege ntabwo yakigaruriye ngo ibo ariyo igifite 100%, ahubwo yahagabye ibitero bikomeye cyane bihungabanya bikangiza ibikoresho by'igisirikare cya leta ya Kongo byari bihapakiye, ndetse ibintu bigaragaza neza ko iki ari kimwe mu bibuga by'indege bikomeye cyane, ndetse bisa nkaho ari cyo kibuga cy'indege gikomeye hano muri iyi ntara ya Chopo ndetse no mu nkengero zaho, ndetse bivugwa neza ko kibuga cy'indege ari kimwe mu bikoreshwa cyane kuko ni mpuzamahanga. Aha rero ni naho hashyikira bimwe mu bikoresho by'intambara bizanywe na Tshisekedi guhangana ku rugamba. M23 mu kubipanga yahagabye igitero gikomeye cyane kugeza ubwo Tshisekedi Kinshasa n'ingabo ze bahagurutse bagatabaza bavuga neza ko noneho ibintu bitaboroheye habe na gatoya. Ubu tuvugana amakuru aturuka yaravuga neza ko ububiko bw'intwaro bwa Kisangani hano kuri kibuga cy'indege bwamaze kwangizwa ku buryo bukomeye cyane n'ibitero bya M23. Agahinda kongeye kuba kafata Tshisekedi, icyatumye leta yihutira gusohora amatangazo akomeye cyane. Bamaze gutakaza byinshi cyane mu bikoresho, ububiko bwa za drone nyinshi cyane hariya, ndetse n'abasirikare benshi bari bahari bamaze kurekura barirukanka, aho benshi bemeza neza ko M23 iki kibuga cy'indege gishobora
no kuza kuba yakigarura bakaza gusanga iragifite 100%. Rero biraza kugenda bigaragazwa nuko benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bamaze kuva mu birindiro, ndetse abarindaga ikibuga cy'indege bose bamaze gukwira imishwaro nyuma ya bombardoma ikomeye cyane intare za Sarambwe zakoze kuri iki kibuga, aho amarokete ndetse n'ibindi bibombe biremereye cyane byatunguranye cyane bikubita nk'inkuba, maze abasirikare bakaza gukizwa n'amaguru bakirukanka amasigamana. Ibihombo na amarira akomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo. Ahangaha niho hifashishwaga nk'ububiko bushya kuko ni ikibuga cy'indege mpuzamahanga. Ibyaturutse Bujumbura ndetse n'ibiturutse mu bindi bihugu ibimwe byashyikiraga hano kugira byoherezwe ku mirongo y'imbere ku rugamba, yaba muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no mu bindi bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru. Hano hapangirwaga urugamba ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana ntabwo bigikunze, ndetse ikibuga cy'indege cyangiritse ku buryo bukomeye cyane, kugeza ubwo leta yo ubwayo itanze amatangazo arimo akababaro kenshi n'agahinda, bemeza neza ko izi ngabo za M23 zamaze kuhatanga isomo rikomeye cyane nk'uko byagendaga bigaragazwa. Amakuru yarasobanura byinshi cyane mu mutekano, politiki na diplomasi ku butaka bwa Kongo. Ubu ngubu twari turi mu ntara ya Chopo kuri ikibuga cy'indege cya Kisangani, ariko reka twimukire za Rubaya ahakomeje kuvugwa ibitero bya drone ku buryo bukomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda kirekura ibibombe mu baturage. Ubu tuvugana ku isoko hariya neza ya Rubaya, nyuma y'uko M23 yahagaritse ingabo za leta ya Kongo ziri kugaba ibitero hariya neza mu bice bisanzwe bicukurwamo amabuye y'agaciro by'umwihariko ayiganjemo koruta. Ubu tuvugana bongeye kurasa mu baturage. Nagahinda gakomeye cyane. Amatangazo ndetse official communique ziragenda zivuza ubuhuha, yaba kuri Tshisekedi ndetse na M23, buri umwe ashinja undi ibikomeye cyane. Kugeza kuri ubu ngubu M23 yari imaze iminsi yohereza abasirikare benshi cyane muri Kivu y'Amajyepfo, aho bagomba guhagurukira mu bice M23 yimukiyemo nyuma yo kurekura ibice bya Plaine de Ruzizi ndetse n'ahandi. Ubu tuvugana harumvikana ubwoba bukomeye cyane. Ibisirikare yaba FARDC, abarundi n'abandi bafatikanya n'izi ngabo, ubwoba bwabatashye. Abasore b'intare za Sarambwe biteguye ndetse bamaze kwerekeza mu bice nk'uko amakuru bigaragaza. Ku murongo wa telefone abaturage twahamagaye baherereye mwabira bica babonye uyu murongo w'izi ngabo, bisa nkaho batubwiye neza ko ibingibi byari nko kwerekana neza ko batangiye iki gikorwa. Ubundi hari amakamyo menshi cyane baje kujyamo akomeza imbere. Wari kare Kisangani ibice byinshi byamaze kubatombe, ndetse intare za Sarambwe abakomando bazo bamaze kwerekeza imbere, bagenda bategura inzira kugira ngo bataza kugwa mu mitego ndetse n'ambushi y'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ubwoba ni bwose hakurya ku ngabo za leta i Kinshasa. Tshisekedi akomeje kujya ku gitutu, arabwirwa neza ko atanacunze neza yaza gukubitwa kudeta, uretse ko no kugera muri uyu mujyi wa Kinshasa bigoye. Benshi bemeza neza ko M23 ishaka kuhegera kugira ngo igibone uko iharasa byoroshye, kuko kuyigaruriraho bisa naho bitahita abikunda. Abasirikare benshi cyane b'intare za Sarambwe bagaragaranye murare ku maso, ndetse basa naho ibi bintu bari babinyotewe cyane, kuko bagiye babwirwa kenshi ko gahunda ari kujya i Kinshasa bagakuraho leta ya Waginga, nk'uko bagiye babwirwa na General Makenga ubwo bakoraga amakosi agiye atandukanye. Ibi kandi biravugwa mu gihe M23 yari maze hafi amezi 2 soya abasirikare barenga 13,000, abasirikare bashya bikanjemo abo mu itsinda rikomeye cyane ry'igisirikare, itsinda ridasanzwe ritabaraho rukomeye, kandi abangaba bakaba aribo bifashishwa mu operation agiye atandukanye. Ubu tuvugana rero hamaze kumvikana ikimeze nkaho ari impuruza. Tshisekedi araboroga, aratabaza, aribaza ibigiye kumubaho mu gihe we afite gahunda yo guhindura itegeko nshinga ngo akume ku butegetsi, mu gihe abaturage baba mugiriye icyizere. We akomeje nanone guterwa ubwoba nuko igitutu gikomeye cyane M23 none higiye kujya imuhumekera mu bitugu neza yamugezeho ahangaha hafi n'ibiro bye. Induru zitangiye kuvuga rero. Imiryango ishinzwe amahoro yamaze gusa niterana Tshisekedi, kuko abenshi bamaze kubona neza ko ari umunyamanyanga. Igisirikare kandi cy'intare za Sarambwe cyagaragaje urundi rwego rudasanzwe rwa kajugujugu z'intambara ziri guturuka mu bice bya Karehe. Ku kibuga cy'indege cya Kavumu naho M23 yongeye kuhagurukiriza amadrone. Bivugwa neza ko ari kugenda areba imbere aho berekera, niba nta mitego cyangwa se ibirindiro by'ingabo za leta ya Kongo bihari bashobora kuza kwisangamo, bikaza kubagiraho ingaruka zikomeye cyane. Ibi kandi biravugwa neza ko izi drone n'indege ari byo kurinda umutekano w'ikirere, kugira ngo igisirikare cya leta ya Kongo kitaza kuba cyabarasaho muri uru rugendo. Kandi bivugwa neza
neza ko aba basirikare batagomba kugendera mu kivunge, bamaze gucamwa amatsinda akomeye cyane, bamwe bakanyura ibice bitandukanye kugira ngo baze kugira aho bahurira bitewe na mapu bafite. Benshi baravuga neza ko tekinike na tactique mu buryo bw'urugamba kwa divansinga bakubita batababarira hadi tanka y'insazi ari byo bigiye kuranga iki gisirikare cy'intare za Sarambwe, gikomeje mu by'ukuri kugaragaza ko gifite inyota yo gukuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Intare za Sarambwe kandi zikomeje kugaragaza neza ko mu bijyanye na diplomasi ari naho bakomeje gutsinda Tshisekedi agakomeza gusebera mu mahanga. Mu bijyanye na politiki na diplomasi baramurangije neza, ubu hasigaye urugamba narwo rutari runini cyane, kuko n'ubundi igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyamaze gutsindwa uru rugamba rugikubita. Imirwano irakomeje mu bice bitandukanye. Benshi baravuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo aho bigeze aha, uretse kwemera ibiganiro nabyo mu 23 ishobora kuba itacyemeye, nta yindi shuwa ihari. Intare za Sarambwe zikomeje kugenda nta uzitambika, dore ko ibi bice ingabo z'abarundi benshi bibaza niba zishobora kubigiramo ndetse cyangwa zikaba zakoherezwa muri ibice zikarekura umujyi wa Uvira nawo wugarijwe kugeza ubu. Twirwaneho iraturuka hejuru Minembwe na Mikenke ibarasa amakompora mu ishyamba rya Mikenke, bikagaragara neza ko mu gihe baba barekuye gatoya uyu mujyi nawo Twirwaneho amaduba ashobora kuwufata, nubwo bavuga neza ko ma 23 bakiri kumwe mbiri muri ibi bice. Ibintu rero biragaragaza neza ko Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi bamaze kujya mu mayira abiri, babuze icyo gukora. Barajya hakurya gutangira intare za Sarambwe, uyu mujyi wa Uvira urafatwa, kandi bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi we aricyo kimuhangayikishije, kuko uyu mujyi bahana imbibi ndetse avuga neza ko ataturana n'izi nyeshyamba nk'uko yagiye abivuga. Kandi bigaragara neza ko Uburundi budafite umubare munini w'abasirikare bitewe n'abagiye bagwa kuri urugamba, ku buryo bashobora kuba deployinga muri ibi bice. Ibi rero biraza kugenda bigira ingaruka zikomeye cyane kuri iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ese aratabaza abandi? Haragaruka ingabo za Angola, kandi twarabonye ejo imirambo yabo yoherezwa Kinshasa nyuma yuko baguye hariya hafi na Puezero. Biraza kugenda bite? Aha se haraza kuza abacancuro ko nabo bagaragaye nk'abananiwe kurwanira muri ibice by'amashyamba ndetse no gukoresha amadrone bagiye bagabwaho ibitero, kugeza ubwo bamwe bikuye muri iyi mirwano bagasaba gusesa amasezerano bari bafitanye na Tshisekedi, maze bakaba bakisubirira iwabo nk'uko banyuze ku butaka bw'u Burundi ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, bakongera guhabwa inzira bagataha, bakerekana neza kuko batekerezaga urugamba atari ko rumeze, ndetse ibintu bisa naho bitandukanye nuko babyibwiraga. Ubu tuvugana hakomeje kumvikana umwuka mubi utari mwiza hagati ya perezida w'igihugu cy'u Burundi nabo bayoborana iki gihugu, by'umwihariko inzego za gisirikare, ku bijyanye n'icyemezo cyo kohereza abasirikare kuri ubutaka bwa Kongo. Ibisa nkaho byamaze gushyira muri krize ikomeye cyane iki gihugu cy'u Burundi nk'uko bigenda bitangazwa. N'urupfu rwa General Byamungu ubarizwa mu mutwe wa 23 kandi akaba umwe mu nkingi za mwamba, kuko ni umugaba w'ingabo wungirije wa 23. Nukuvuga ko wungirije uyu mugabo General Sultani Makenga akaba General Byamungu, bivugwa ndetse bimaze umunsi hafi amasaha 24 bavuga urupfu rwe, ndetse igisirikare cya leta ya Kongo kikigamba ko gishobora kuba cyamwishe. Ndeka mbanze nkubwire uyu General Byamungu ubundi ni muntu ki kugeza ubwo yungirije umugaba w'ingabo za AFC 23. Ubundi General Byamungu ni umwe mu bahoze mu gisirikare cya 23 ubwo cyatangiraga iyi ntambara mbere cyane, ubwo barwanaga bikaza kugera aho basa naho basinzwe, ubwo amahanga yabafatiraga ibyemezo bikomeye cyane bakarekura umujyi wa Goma, bakaza gutatana ndetse nabo ubwabo bagasubiranamo. Ibi murabyibuka cyane, haciyeho imyaka itari mikeya. Uyu General Byamungu yari umwe mu bakomeye cyane muri 23, maze icyaje kuba, kuko yari umusirikare ukomeye cyane ndetse wari waranahoze mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC, kuko mbere yuko ajoininga 23 yahoze mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC, nabwo yari umusirikare ukomeye cyane, ndetse bivugwa neza ko yari afite imwe mu mitungo ikomeye, maze aza kukivamo ajya muri 23. Akimara kugera muri 23 niho yakomeje kuba yarwana ku buryo bukomeye cyane, ndetse afasha uyu mutwe kwigarurira umujyi wa Goma. Murabyibuka ku nshuro ya mbere birukana 23 muri ibi bice, bikaza kurangira isubiye mu mashyamba ndetse gatatana nabo ubwabo bagasubiranamo. Ibi bakimara gusubiranamo, Tshisekedi nawe yarageze ku butegetsi, ahita asaba uyu General Byamungu kugaruka ndetse agafatanya nawe mu gisirikare, ndetse bakaza kugenda bafatikanya mu bijyanye n'imiyoborere by'umwihariko y'igisirikare. General Byamungu
yarongeye asubira mu gisirikare cya leta ndetse akuramo inshingano zikomeye cyane. Ariko uyu mugabo yasubiye mu gisirikare cya leta asanga imitungo ye myinshi cyane bamwe mu bajenerali bahoranye mu gisirikare cya leta ya Kongo barayibohoje, bimwe mu bikorwa bye bigiye bitandukanye barabifashe ndetse bisa nkaho nawe ntacyo yari asigaranye mu bijyanye n'imitungo, kuko akimara kuva mu gisirikare cya leta agiye mu nyeshyamba abasirikare bayoboranaga ndetse n'abari hasi ye mu mapeti bahise bagabangabana imitungo ye ndetse banayiyandikaho mu buryo budafututse. Niyo mpamvu yagarutse mu gisirikare cya leta ya Kongo, ndetse uyu mugabo Tshisekedi utetse igihugu cya Kongo amwizeza kumufasha ndetse kongera kugira imitungo. Noneho uyu General Byamungu aza kureba asanga bamwe mu basirikare bamwe na bamwe yarushaga n'amapeti bashaka kumugambanira, kuko bamaze gufata imitungo ye bumvaga neza ko azabagarika uko byagenda kose ndetse bakajya bashaka kumugenzaho ibyaha bikomeye cyane. Ariko akaba umutoni wa Tshisekedi icyagiye kimurinda, kuko bamwe mu basirikare bakuru basaga naho batamwiyumvamo bitewe n'uko yari agarutse kandi imitungo ye baramaze kuyigabana, nta nubwo bamukundaga kuri iyo nshuro. Ibi rero byaje gutuma uyu mugabo aba mu gisirikare cya Kongo ameze nk'uru kugifera, kugeza ubwo Alliance Fleuve Congo M23 yongeye kwisuganya mu by'ukuri. Acyumva amakuru ko M23 yongeye kwiyegeranya, bongeye gutangira ibitero bikomeye cyane. Uyu mugabo wari unacunzwe ngo ku buryo bukomeye cyane rwose yaje gutoroka igisirikare cya leta ya Kongo ku nshuro ya kabiri, ahita yisubirira muri M23. N'uyindi kukubwira rero biri kuvugwa neza ko yapfuye igisirikare cya leta ya Kongo kigamba ibitero cyamukozeho ngo kikamuhitana, yahise asubira muri M23 kugeza na n'ubu n'uwungirije General Sultani Makenga. Urumva ko ari umuntu ukomeye cyane. Icyazwiho mu bijyanye n'urugamba nuko we aba ari ku rugamba ndetse ari kumwe n'abasirikare, ntabwo ajya ategekera cyangwa ngo atange amabwiriza ku cyombo nk'abandi basanzwe mu gisirikare cya leta ya Kongo. Ibi rero nibyo benshi bavuga neza ko ari umuhate n'umurava w'uyu mugabo. Uribaza ngo byagenze gute, izi nkuru zavuye he kugira ngo uyu mugabo General Byamungu aze kuba abikwa ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo kivuge ko cyamwishe? N'amakuru yakomeje kugenda hwihwiswa ndetse ibinyamakuru byinshi cyane bikandikwa, ariko amakuru agezweho nonaha aremeza neza ko General Byamungu ari muzima. Gusa benshi bemeza neza ko aho yari ari hagabwe igitero gikomeye cyane ndetse yari afite abarinzi benshi cyane, hapfuyemo 2. Bivugwa neza ko uyu mugabo mu burwanyi bwe ndetse no mu buryo afitemo ubuhanga mu bya gisirikare yabashije gutoroka iki gitero cyari cyamugabweho. Kuri ubu ameze neza cyane General Byamungu. Abakomezaga kugenda bahwihwisa amakuru by'umwihariko ibinyamakuru bifite propaganda mu gisirikare cya leta ya Kongo bisa nkaho byakomeje kugenda bivuga ko uyu mugabo yaba yamaze kwicwa, ariko mu by'ukuri uyu mugabo ni muzima, nta gikomere ndetse nta n'igicurane ataka, ahubwo ni nawe uri kugenda yoborangwa ibitero bikomeye cyane akomandinga abasore ba M23 bari imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba hariya za Rubaya ndetse na za Masisi. Kugeza kuri ubu ngubu niyo nkuru naba nkubwiye kuri uyu mugabo General Byamungu, ndetse bivugwa neza ko rwose ubu ubuzima bwe buri kugenda neza nyuma y'uko igisirikare cya leta ya Kongo cyari kigerageje kumwivugana ndetse kinakoresheje igitero cyo ku butaka na drone, ariko bamwe bakaza kwemeza ko yapfuye. Kugira ngo mbanze nkubwire uwo ari we ndetse nkubwire ko ubu ngubu ari muzima cyane. Si ibyo gusa rero, ndakubwira neza ko ahitwa Rubaya ubu ngubu tuvugana hari guturika ibiremereye cyane, ndetse abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo basa naho bahuye n'uruva gusenya. Ahari uyu mugabo General Byamungu asa naho ari gukora ibimeze nko kubahana nyuma yo kumubika bavuga ko yapfuye, ndetse akaba noneho ari gutanga isomo ku mirongo y'imbere ku rugamba. Igisirikare cya Kongo ubu tuvugana cyamaze guta ibirindiro bikomeye cyane nyuma y'uko bari bafashe umwanzuro wo gutera Rubaya kugira ngo bigarurire ibice birimo amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi bice nka bya Masisi. Ikimwaro kiri kubica, bakaza kuba bahereza mu baturage ariho bari kugenda barekurira ibibombe, ibintu Tshisekedi akomeje kugenda ashinjwa abwirwa neza ko ibi ari ibyaha by'intambara ari gukora. General Byamungu ni muzima, abayobozi ba M23 bose bari mu nshingano ndetse barimo barakubita batababariye. Byo benshi cyane bakomezaga kugenda bagaragaza ko abayobozi ba M23 ngo bamaze gucikamwe bice nyuma y'urupfu rwa General Byamungu. N'ibihuha totaruma, ndetse byamaze kugaragara neza ko igisirikare cya leta ya Kongo gifite propaganda zikomeye bari kugenda bagaragaza kugira ngo babe bacamo M23 intege nyuma y'uko urupfu rwa Wiringoma rwagaragaye, ndetse bisa nkaho bitigeze bikoma M23 mu nkokora. Yakomeje imigambi ibitero ndetse ntigeze ihagarara. Kuri ubu rero amakuru aragaragaza neza ko nta
wundi muyobozi w'uyu mutwe wa 23 uragira icyaba ndetse ngo abe yaraswa n'igisirikare cya leta ya Kongo. Nubwo bitoroshye amadrone z'umunsi ku munsi ndetse n'ibindi bitero, ariko bisa nkaho bamaze kuvumbura umuvuno w'igisirikare cya leta ya Kongo. Leta ya Kinshasa ikomeje kugenda ihwihwisa ndetse itangaza ibihuha. Benshi baravuga neza ko bimwe mu binyamakuru byatangiye kugenda ahubwo bimenya amakuru ya nyayo nyuma yo gutangaza ay'ibihuha ko General Byamungu yaba yitabye Imana. 23 yafasha abasirikare b'abarundi ndetse yabafashe nyuma y'imirwano ikomeye cyane, maze baza kurenga ibice bisanzwe bikontororwa n'izi ngabo zabo, kuko bari bazi ko 23 nyuma yo kuva muri ibice udashobora kongera kuyibona hafi aho, nyamara ntibyabahiriye. Ibi rero byatumye 23 ifata abasirikare b'u Burundi bari bapfukamye nk'uko byagaragaye, ndetse intwaro zabo bamaze kuzirambika hasi ndetse bamanitse amaboko. Bisa nkaho bahisemo guhitamo inzira yo kumanika amaboko kuko babonaga ko bugarijwe. Mu gahinda kenshi basobanuye byinshi cyane ku bijyanye nuko boherezwa muri aka kazi ko kuza kurwana ku butaka bwa leta ya Kongo, ndetse bahishura byinshi cyane mu mipangu baba bahawe iri gupangwa na Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ibi nibyo ngiye kukunyiriramo, uraza kumva byinshi cyane mu mabanga ari imbere yamaze kumenywa n'aba basirikare, ndetse urumva amagambo y'agahinda gakomeye cyane bakomeje kugenda bavuga, basa n'abasaba 23 imbabazi. Nyamara 23 yababwiye neza ko atari bonyine, ifite n'abandi bakubye inshuro 100 abangaba bafashwe uyu munsi. Ni ibintu biteye ubwoba, ndetse benshi bakomeje kuvuga neza ko 23 iri kubanyuzaho akanyafu gakomeye cyane muri iyi minsi, wenda byagabanya igitutu ku banyamurenge bakomeje kurimburwa bakigaragambya amahanga yose, nyamara bikaba iby'ubusa. Ibi ndaje mbikubwire, ndanakubwira nanone igikomeye cyane cyongeye kuba i Kinshasa mu murwa mukuru w'igihugu cya Kongo. I Kinshasa hongeye kubera inama y'igitaraganya Etat Major, aho bivugwa neza ko Tshisekedi nawe batangiye kumugera amajanja. Hari abatifuza ko yahindura itegeko nshinga, ibi ndabikubwira, ndetse bashaka kuba bamutembagaza cyangwa se bamuhirika ku butegetsi nyuma y'uko abagerageje guhindura itegeko nshinga kugira ngo abone uko yongera kwiyamamaza. Tshisekedi kandi afite amanyanga menshi, aho ashaka ko amatora atazaba yitwaje ko intambara ngo iri mu gihugu cye, nyamara mu by'ukuri benshi bemeza ko ari urwitwazo, kuko ibice biri kubera mu intambara n'ubundi ajya gutorwa yari irimo. Ndakubwira neza ko rero ngiye kugeza hizi nkuru. Reka duhere kuri iyi nkuru ikomeye cyane y'abasirikare b'u Burundi. Ni inkuru igaragaza abasirikare b'u Burundi mu gahinda gakomeye cyane bafatiwe ku rugamba na 23 bongeye gutakamba. Aba basirikare kandi basobanuye neza ko bo kuza kuri ubutaka bwa Kongo atari imipangu, kuko bavuga ko boherejwe kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nka oda batagombaga kuba bahakana. Mu magambo akomeye cyane yuje amarangamutima menshi, abasirikare bafashwe na 23 aba n'abasirikare b'u Burundi mu by'ukuri bari bakomeje kugaba ibitero mikenke ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo bafatikanyije mu bice by'abanyamurenge, ndetse bakomeza kugaba ibitero biremereye cyane ku ngabo za MRDP twirwana haya madubu arwana ku banyamurenge. Mu gahinda kenshi n'ikiniga bagize bati, twebwe twaje kuri ubu butaka ariko twaje tutari umutwe w'iterabwoba. Ati twaje mu buryo twoherejwe n'igihugu cyacu, kandi mu gisirikare ntawe usuzugura inshingano, naho bakohereza mu kuzimu wajyayo. Twisanze muri iyi ntambara tubona iturenze n'ubushobozi, ariko nta mahitamo twari dufite. None birangiye bitagenze neza, turafashwe. Tuzi neza ko atari natwe twenyine twafatiwe muri uru rugamba, ariko na bagenzi bacu baguye kuri uru rugamba bari abantu. Ntacyo kurenzaho dufite, gusa turasaba imbabazi tubabwira neza ko natwe twisanze hano, nyamara ku mpamvu tutazi. Umugambi wacu wari uwo kuba twagerageza kurasa 23 aribo mwebwe, kandi twarabikoze nubwo mutatworoheye. Umugambi ugezweho kwa rukurimbura abanyaminembwe, ndetse hariya hakaba ikigo gikomeye cyane cya gisirikare ahazakorerwa imyitozo y'ingabo zitandukanye ziri gushingwa. Ibi kandi twagiye tubibwirwa umunsi ku munsi, gusa ntabwo bitugendekeye neza. Murakoze. N'amagambo akomeye cyane yatangajwe n'abasirikare b'abarundi bafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho byatangajwe neza ko bamaze kugenda bavuga bimwe mu mabanga akomeye cyane ya Tshisekedi ndetse na General Neva, nyuma y'uko imirwano hagati ya 23 n'abarundi yagiye mu bice bitandukanye, maze bikaza kubagora kugira ngo be batsimbura 23 mu bice byayo ngo baze kuba bashimaho. Kuri ubu rero igisa nkaho ari ukuri kwamaze kujya hanze, nyuma y'uko 23 yagiye ibatsinda mu bice bitandukanye, bikaza
kurangira bafashe umwanzuro ukomeye wo kuba bahaguruka mu bice 23 nyine kubera igitutu ndetse no kubariza ibiganiro by'amahoro bakarekura bimwe mu bice. Abarundi bahise bishima bumva neza ko urugamba rugiye koroha ndetse ibintu bisa naho birangiye, nyamara ntabwo ariko byabagendekeye muri rusange. Nta makuru agaragaza neza ko abasirikare b'u Burundi ibyo bahuye nabyo batari babyiteze, kuko bumvaga neza ko 23 idashobora kugaragara hano ngo ize kubacanaho umuriro kugeza ubwo aho bari bagoteye bafashe umwanzuro wo kumanika amaboko bamwe muri bo. Ibintu rero byagaragaye nkaho ari igisebo ku ngabo z'u Burundi. Aba rero 23 ntabwo turamenya ibiciri bubajyanemo kuko isanzwe ifite abandi basirikare benshi cyane nk'imboye z'intambara. Nyirago mu masezerano aheruka habaye no kuganira ku kijyanye no guhererekanya imboye z'intambara abagiye bafatwa ku rugamba, nyamara ntibyigeze bikorwa. Ibyagiye bigiye bitera benshi cyane kwibaza ikigiye gukurikiraho. Ubu rero amakuru agezweho aravuga neza ko abasirikare nyuma y'agahinda gakomeye cyane n'amarangamutima n'ikiniga byagaragaraga mu maso yabo. Ubu ngubu rero ikigiye gukurikiraho ntabwo twakimenya kuko 23 niyo izikiri bubakoreshe, gusa bagaragaye basa naho batishimiye uko boherejwe kuri ubu butaka, ariko nta mahitamo bafite. Ndetse Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda abakora ibi ngibi, ndetse perezida w'igihugu cy'u Burundi we bikaza kumugiraho ingaruka zikomeye cyane kuko abasirikare be basa n'abateye ubutaka bw'ikindi gihugu. Ibintu nabyo bishobora kuzafatwa nk'ibyaha bikomeye cyane, aho perezida w'u Burundi abo bayoborana igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bamubwira neza ko yari akwiye gucyura abasirikare, nyamara yakomeje kwinangira kubw'inyungu akura kuri ubu butaka, by'umwihariko ibyo ahabwa na mugenzi we uyoboye igihugu cya Kongo. Mu mbaraga z'umurengera ziza gusunika ngo babe bakuramo 23 muri ibirombe ndetse n'ibice bya Rubaya muri rusange. Kwibutsa neza ko ibice bya Rubaya ari ibice by'ingenzi ku buryo bukomeye cyane, barizwamo amabuye y'agaciro, birimo amasantere akomeye cyane. Kwibutsa neza ko ari naho biciye Lieutenant Colonel Wiringoma ubwo yaraswaga na drone y'igisirikare cya leta ya Kongo. Ibi bice kandi bikunda kugaragaramo bamwe mu bayobozi ba 23 ndetse hari n'abacumbitse hafi. Kwibutsa ko na Joseph Kabila afite guest house akomeye cyane. Ku munsi w'ejo yongeye kuraswaho nanone kandi yongeye kuraswaho na drone, hagaragaye umuriro mu gice kimwe cya guest house. Bivugwa neza ko abacumbitsemo abashyitsi ndetse n'abandi benshi basura ibi bice, ku buryo bisa nkaho ibi bice byamaze kugenda bisibaniro. Kuri ubu ngubu 23 icyari kibyimgira kimennye imaze gutwika ku buryo bukomeye cyane ibimodoka by'intambara by'iki gisirikare cya leta ya Kongo nk'uko amakuru ari kugenda bigaragaza, ndetse bamwe mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo amakuru aremeza neza ko bamaze kugenda bahasiga ubuzima. Ni inkuru iteye agahinda ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo, aho tuvugana ubu ngubu batezwe ikimeze nk'ambushi ku buryo bukomeye cyane nyuma y'uko bari bamaze kwimakaza umutekano wo mu kirere, dore ko bumvaga neza ko ku ruhande rwo ku butaka imbaraga bakoresheje ari umurengera ntawe ushobora kubahagarika. Ibi ntabwo byigeze bibakundira ngo bibahire, kuko abasirikare benshi cyane b'iki gisirikare cya 23 bari bamaze gutega ikimeze nk'imitego, amabombe muri uyu muhanda werekeza mu bice bya Rubaya. Mu by'ukuri ni ibimodoka by'intambara ndi bukubwira uko byaturikijwe amoko yabyo, harimo ibirasakure bya BM ndetse n'izindi modoka karabutaka, amambulansi bari bitwaje mu gihe baba bahuye n'isanganya. Ibi byose byamaze gukongoka, ariko nanone ndakubwira neza ko ubwo hakurya nyine ku butaka bw'u Burundi nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda agaragaza ibimenyetso by'uko hari abagerageza kumuhitana muri iyi leta ye. Uyu mugabo mu magambo yongeye kuvuga yavuze neza ko atazihanganira na rimwe abatagendera mu mujyo we, ndetse yongera kuvuga ijambo benshi bafashe nkaho ari ijambo ry'ubwishongozi. Uyu mugabo atarakwiye kuvuga mu gihe ari gutegura amatora y'umukuru w'igihugu agomba kuba vuba mu minsi iri imbere, ndetse ibintu bisa naho bishobora kutazamworohera. Yavuze neza ko ubu ngubu uyu munsi uwumva adashoboye gufitinga muri filozofiya babo mu nzego za gisirikare n'abandi bayobozi ngo yakabaye yegura. Ibintu bafashe nkaho ari ukuza gufata iki gihugu cy'u Burundi akakigira akarima ke. Ibintu ntabwo byoroshye, reka nkubwire ibyizi nkuru ndetse n'ibitero bikomeye cyane bya Rubaya n'abayobozi ba Kongo babiguyemo. Ibi kandi uraza gusobanukirwa impamvu nyirizina Tshisekedi yakomeje kohereza abasirikare muri ibi bice yanze kuryama, wenda atarabona uko yakigarurira ibi bice bya Rubaya. Ibi kandi ndabigusobanura n'ibiri kubera hano za Masisi.
ni inkuru zigaragaza ko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda gisunika gipushinga ibishoboka byose ngo kibe cyakigarurira ibice bya Rubaya. Tshisekedi yijeje abazungu barimo ababirigi ndetse n'abandi ndetse benshi bemeza neza ko harimo n'abanyamerika muri rusange. Aba bose Tshisekedi yagiye abizeza amabuye y'agaciro, nyamara igihe yagiye ababwira ngo azabazana akabereka aya mabuye ndetse n'aho bagomba kuyacukura, bakazana amakampani yabo bagakorana, maze ngo nawe bakamuha abasirikare n'intwaro ndetse n'ibikoresho by'ubutasi bikomeye cyane. Nyamara ibi yabikoze yirengagije neza ko ibyo ari kwizeza aba bazungu bisa nk'aho atabifite mu ntoki. Ibi byari bifitwe na mama 23 kuko niyo ikontorora Rubaya. Iki rero nicyo cyatumye Tshisekedi ajya ku gitutu gikomeye cyane cyo kugira ngo arebe ko ataza gusebera mu maso yabo. Yagiye imbere yikomanga mu gatuza ndetse arata inkovu z'imiringa yerekana ibyo adafite. Kuri ubu ngubu rero aba yamaze guseba ku buryo bukomeye cyane, kohereza imbaraga z'umurengera za gisirikare muri ibi bice. Benshi bari bazi neza ko Tshisekedi ashobora kuza kubikora nk'uko ari kubikora ndetse agakoresha n'izi drone ndetse n'akajugujugu z'intambara akaba yakigarurira ibice bya Rubaya. Nyamara ntibyamworoheye kuko ubwo yabigerageje ibimodoka byinshi by'intambara bya BM24 combat tank nini zirasakure, imbunda nini n'intoya, abasirikare mu matsinda atandukanye, abakomando ndetse na special force, aba bose bari bamaze kugezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Cyari igitero wabonaga neza ko gikoranye imbaraga z'umurengera ndetse no mu kirere hari kajugujugu zigera kuri 2, ariko uyu mama 23 ntigeze ibitinya na gatoya, ntigeze ikangwa no kubihagarika. Ubu tuvugana ibi bitero byasaga naho bifite imbaraga zikanganya, ariko byaburijwemo kuko abasirikare ba mama 23 babiteze imitego ikomeye cyane muri uyu muhanda werekeza Rubaya, ndetse bivugwa neza ko hahise habera ibitendo bikomeye cyane kugeza kuri ubu ngubu. Ibi bimodoka benshi bemeza neza ko byamaze gutwikwa ndetse ibintu bisa naho bitari bworohera iki gisirikare cya leta ya Kongo bitewe n'abasirikare bahaguye ndetse n'ibikoresho bumvaga neza ko bije gukora itandukaniro ku mirongo y'imbere ku rugamba bikaza kurangira bibaye imfabusa. N'amakuru yaragaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyamaje kugaragaza urwego rudasanzwe rwo gutegura ndetse no kwihutisha uru rugamba, ariko ntabwo ariko byabagendekeye kuko mama 23 yongeye kubitambika ndetse ibakubita hadi tanka ndetse nta mbabazi. Izi drone ntago zigeze zitanga umusaruro uretse kuzenguruka bikarangira zirashe mu baturage bari hafi ya Rubaya, hafi n'isoko neza ndetse aho benshi bemeza neza ko aba basirikare ba leta ya Kongo bongeye gukora amakosa yo kurasa mu bice bituyemwe abaturage by'amahanga akomeje kugenda yamagana, ndetse na mama 23 igasohora amatangazo yerekana neza ko Tshisekedi n'ingabo ze bari gukora ibyaha by'intambara. Ubu tuvugana reka twambuke nanone tujye hakurya ku butaka bw'u Burundi gatoya, aho generali nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye akomeje gusa n'uwicariye intebe cyushye ku magambo akomeje kugenda atangaza. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi akomeje kuvuga amagambo yerekana neza ko nta numwe yizeye mu bayoborana iki gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko inzego za gisirikare, aho uyu mugabo yagaragaye avuga neza ko udafitinga muri filozofiye cyangwa se uwumva atajyana nawe n'ibitekerezo bye yakabaye yegura hakiri kare. Ibintu benshi bafashe nko gufata Burundi akabugira karema ke, nyamara yirengagije neza ko ari kwitegura kwiyamamaza nanone nk'umukuru w'igihugu. Ibintu benshi bavuga neza ko ari kwishyira mu ntambwe 18. Jugujugu z'intambara zongeye kurasa mu bice birimo abaturage ndetse n'ibice bisanzwe bicumbikamo abashyitsi cyangwa se abameze nka ba mukerarugendo bagenderera ibi bice. Ubu tuvugana Tshisekedi yongeye kwica abazungu, ibintu byamukomeranye ku rugamba. Ntabwo ari gufatwa nk'uri mu ntambara, ahubwo ari gufatwa nk'uri gukorwa ibyaha by'intambara. Ibi ndabikubwira. Turajya no muri Kivu y'Amajyepfo, kubwire mu nkengero za Uvira, Mikenke ndetse n'ibice bya Minembwe akomeje kumvikana ibiturika biremereye cyane, aho igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugaragaza umuhanda